Asem Mpe Nipa Asem mapomenteme ho ase de omanfo de abedan yen no ye bepa ne pomasibre na ye de amawo kama achenche kuchenku a ye de atumpan ekere ye kasa ase Sompa Asem Mpe Nipa digade abakade kumasi dwom ene ye nimten ena ye hwe producers ya wadawroma ye no omo edi dwuma na wadawroma ye benya bi ade agu apaso ne atune sre ene abasa eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twemani na so wa ena ye begina na Kokosechi Fletcher ono so ka producers no Eagle no bema Eagle Abraham Pase ya menchi amano Eagle man na uko master control room also so go so nya Abraham Safo Kantanka Simpremu Pema ono ena waje hwafa azuka omu nyina aka ho ena Sompa Asem Mpe Nipa social media applications no uhu yen ewo so na uko Sompa TV also so Koba Jasi Simpremu ene David Omadawroma ena yedi atwago ewo Sompa TV no so no na ka kire wo bi ono so eka ho ewo Sompa TV dynamo ena Sompa Asem Mpe Nipa sabri obehu yen ewo Sompa TV no so enya asem keto akora no do fo ma menka asem ba ko bi enkyerɛw se eduru baabi a yama wasuma asem enka utirim asem wo hyɛne so pa eduru baabi a wasuma asem mane enhyɛ utirim sɛdeɛ bɛya sɛ wamie wa no anka deɛ wo utirimu a watamfo bonsam no wasaifo no aka konkonsafo no omu nhyɛ dan hu de ankasa opeso ye no abrabom na emom sɛ obie wa no de a utirimu pɔ no de opeso ye bia no omo bɛsɛ no ɛno nti ɛna de opeso de bo kotodwem ansa na futusɛm na ba ne sɛ eduru baabi a ma wasuma sɛm enhyɛ utirimu omo asamo bibia bɔkɔ de Ofosu be ma Yankopon de akyɛ na ekuada so na mantem na me ye menyankoma de kakra che dru me krada de a na aja wa ye ho adwuma because da ye wo beto asase so no so obenya fosu nipa bia da ye okrada wo de ba asase so no wo so la ye ho adwuma anokwasem because nye so easy sa se utimi kai da utimi free play ko do ablo kira ya wo tu aye nwom se ye me pa amini so ti ase na anase da utimi free nya paper na ufra bruche bedu Ghana na obehu wabusu ya wani jeye na obo date ato adase na minya paper me de befi sa da ye important money papa ye da eyo krada wo ba wiase sa de nipa bibi nhyena nso o se bompa ye fam o shakokuam na o hwa ebra ye wo to ho a abenedi a ekoso wiase ewu ahodo esan ye ne ka ebo nsan wo fa ye obi ma wadwane se nipa wo mu wadwane se wo ye baifo so wo ye den woni nipa bi da so empratwe an watwen to va baifo da woni baifo na da kwaku asemi so ano betina edi o memma so wo problem o yeah ofoso memma so problem na se wakofa baibon nsambie se wakofa baibon na se obema wakofa baifo bi Fosu kwakwe wada na juda suomu no wo wani achi Fosu tu fi say na ma ye kwa ye ba beto sam nti enhia bi se oni baifo adapen ana oni baifo nam afuom kwa so bebetimi asi bebre o Fosu Yakopon na hwe ne maso nti edu sa time ne se odasani bi a wutie mi bia no okrada pa se ya wada enfani agro Fosu penya osora no pa na no akokoto dwanim no adanyame ase so ahwe so fiti nkola bremu abeto samre na sambo kwaku asemi emodu Fosu crofobia every sawo baby beka se muntie di omo kan no Fosu ano den emaye no mo hiri dwam Fosu du vise sabe yemfa baifo da biasi meme ya sabe mai no mo hiri dwam to mo fa ba bun samda odo ne mu odro so na ma wa kukudro hwe mai om jeja via na wi anajo bre no babata dua ho onunko be ya obefa wo kila vi ho be me obefa wo so ye saman so ye den no ba wura traka no ne ko awojo se du me bi ne so edu krada ubenya o do ntimi nye fu kra na 6 to 12 now the bomb so what the nyamiase abeboa pa Fosu ma metia bibia bokọ de
Show bit to say ahwenia anymore. Na don't me hwe obi asa. Ada be ne yo wani an. Ya asem na ye ka. Asem ma make say me kan say ma bi hom ya baifo. Wa kanta wo mo. Ni mema bi nso aye ho be bonsanfo. Oh, some make me kaka. Ah no mai. Oh, no me kaka. Asa meteye. Oh. So akasa nyina mi. Be dodo no ma na omo abaifo, omo bayi. Oh, madie. So ze ma pe mafa. Asase kura de da ho a. Be ma betwa oba befa. Short abro tie ye ne nam. Sebempo wa wani tua. Se duru me bia no mabu aye hu aye twam. Ba no obeka. Ono kura anye behwem. Mi asa. Na cha say ewi ase no ma dodo no na ya baifo. Ai, wo mo de so mo de kawa. Nkawa je wo mo. Na mafa de sanka me ma mo na oh, ye ne mema na ye de ba ko cha. Mafa no. Enya no anya ni nyina ye mo ya. Ye ne hye dade beta ka. Ye wan se be ma bayi no ano hye. Ano hye. Na wo mo de edoso proka. Okay, adako me de kositachi. Obe free nintin. Emre bia ne di nkomo of Fox FM na technical. Obe chiro bayi types. I was an answer be na abro che ko baby odu kwa mo se men nkomra. So we kaya. Ohun bibi. Ni ye ko baby. E ho na man ko ho. So e ho na man ko ho. Ohun bibi. Ye wu na abro che no wa twetwe no ho. Ese na de freto. Ese wo baba. Na we yi. O ti me ko wa ta de ni pa wo ye fro. Kwa ohun bibi me kai pa. Me kai. Abro che ni tie nkomra. Obi ya pranche nyina ko baby. Ose mun nkomra. Ese na de bia ira. No ko sad. Wow, what's on? Wow, what's on? Esa wa. Also na abra. O de kasa. Ya ko mi na kamawie. Anya we ni yo fosu. So be ti ma sa. Agro ya wasai. Agro ya wasai. Ko twa kwantia e bi ogina ho. Na ntontom we na na se na ye den. Ye nya ne apranche ko we den mu. E den na wasai. Na firi ye pa cha me chia o. E ya ho na mle bi ye ba me ka epuna chi. E no no so kura no ni ma de kro ntia. O nya na firi o. E na so kura me na won ko ho. Iti baby a won kemi ni baby a won. Ko so na wo rafi. O de me kai pa. E mu kuma bon kwa so me kai pa. Baby an ye koi. O kai ya da wa kasa so. O so ma sha brampa ni IBJ wo kwan bi so. Na omuti o mo hwe ni ye. Me ye pani. IBJ anwumere ye. Attach she mo baby. Na omo me no mo nya very careful. Abrampa. Oni IBJ. Minister IBJ. Ai. Your friend is saying Sompa Nkomo a producers no. Baby omo nam no hot. Baby omo pe na power mo. Baby omo nam no hot. Edru bebe na wachi nyina ya tache ni future mwa wo. IBJ wo hwe pa. The man fancy high. Oh, that's it. You say the old trust and onim se na chia. Futu semye ye. Oh, timi ni say ya. Meni ya bo ama ehun omo ba ko. Yo. Wate, o mate. Okay. Yakọ yanim ten na yakọ. Enu ada ye di nkomo. Na yenkomo enu ada ye di ye nse yemfa nto so e mane nye ho. Orofo sina ye di asemba to so. Eti efiri won koda brem ebesi umpani mfie su yi. Yemfa asem ento so mane nye wo kra ya dana. Yemfa asem nto so emanim guase anware wo dana. Hwan ya di asem ato no so okopia afiase na okodi yawo ne yakayaka de. Hwan ya di asem to no so nam so ema na japade bi firi ne nsa ema na dwuma bi bo no empo ema ne dofo bi gya no. Eno ada sankomo we ena ediye. Na ena de ye bekwa akoye no nie. Asembe no bi ede to wo so. Ema ne amwa brabo no wo ya ka akire. Empo unka akire kura mpo nu a. Ekoye wo ya wo wakomam ma ne hye wo yipa. Sa krupo twedi ampa sa yadom. Wadumboa emene se wutumi ka sa asem no ya ono ewo se itimi etufiri mu. Enu nti sa donhwiri asembe no bi de to so ema ne ye wo ya ebesi nne waye wadwen se wo ye firi utrim pa de unyi firi utrim be waja manaka omuna samwa voso bema enchia yatifo na manchia ke du bema bibi obi amchia no voso na pram so amchia no
yenche ya bruchefo Mr. Gabim ene omo maka ye cheche obi bia eto omo nkanche yenwa ba na efe ne sei Mama G ye chiane pa na menche OT fashion wa moko run about who say na top bi she me OT fashion oye me aminua prekope hona pempa bo panental papa OT fashion uko ho abenyame Oforisuo na sem na odi aba no megidi ye nya yen kwa yete dem ha eye ne omo tie ne omo hwe yen de wo twa mu kura na so ntie kura na otia anefa na so mo begyan watie ade a obi de ye wa help doso especially yen experience ye ho bi me say wo no ma bi oni pa bi wa san kam kutatu am to no because ni pa bi am madwuma bo me emle bi atwam san krofo no so ye krofo na me ne wo mo ne konna krana nom le konne ba me na me ka kirew maka cho se nipa da sanin ya ye tuntum katajo be matiase wo se wo ko se nipa da menem ne wo teten mu a asasam no papa ne ka asasam no na nipa bi ntiase sa okoto se se wo nua ho kire na boa no ma me ka se bi Oforisuo anya obi ana ho kire na se oboa no o Ghana ana asasi so nipa bu a wo yili pie o ba be kun Oforisuo ti wo se me damne mo me so bi me o so wan o se mi ni o so mamere o kambra ni se me ba me fa ma bi na me da be so na matwetwon akope bro ko sa ni pa no demo no wa ye ono ma bi Oforisuo nyame ampata be bia na oda no ana be bia o ko ye na wo ko yi no o pie free so a eno ma o san ba ye wo no ano odin eno asa akoto amnem Oforisuo ese be ma ipa kwase adua se ne ntia so mpre no ana ai ba kwase ntia ne dua so mpre no Oforisuo aduma bia wo ko kira wo kira obi duare a kwase duare okoda ko aduma bia ne tua na no edi ti na meka sa nipa bia sam Oforisuo nyame ampata ngewu enso ne omuhu ya omufre yesamasa nyankopon nya ho den Oforisuo nipa nye ede ne beba ena me ne wo kasei obi am obi na no aduane abono amena na numrei ne mesu abra wanya hwio obi anyin obi wansam sa mre yi a omote dem plan za kwa wei ye man ho nto ne dabra wanya hwe ampa ombe kan so ma ede na no aduane abono na dwuma abono Oforisuo na de na aduane ba ayi adwuma Ghana adisika so tubo Ghana wonu nwa bi ye adwuma na wo kosoa na ye ne ya uyi nipa 100 a emu 90% e wo sai suban no 95 Oforisuo wonu nwa bi tu anamon na unwa ne tu no ebra sa anamon no mai kwa sa nipa yi sebina ni ko hu odwene ho nanso waka kire woni wadi nkomo bi ye me nwa bi ba be fami o ni wodi be fami akwaku me kwa sem no te kwa wie so aye ko ben mi nye o mu dawa wani tua mi nko ba bia mpo no hwede mi no mi nuate ne wede mi nwen wo bon se Oforisuo no time a woni se wanya wo nwen ka sem papa e kire no obesre e wonanim ye awrade dawase ye papa Yesu wede mi nwen wo kwa wede mi bai ye awrade mane nkodu oboa kwa chinchina no mi na me ka kire osre na no Oforisuo ye ni nipa bi edi nkomo bi pen ya nwene nsem bi ato ye so enwene nsem ato nipa so kosi se asam na ye ka to so no woto hwesa na enfa na won kra no won ka bi mfa because asam no hu yi na won te na won kan enso ni anwene ne nipa bi a wotie ye bia no sie bia homa nipa first experience we mu no ye na o ma pie no Oforisuo nya asam ketwa eso behwe na obi wo a onu ani nwi oni ne fi yafuru ba kum ni nwi na ekosoro no so ye ketua so ye pani wo kosoro no na ye pani ya so ye ketua no da ka ye pani kosoro na ye ketua ya na nka se asante kase se ni bo a ekotrim enya sa Oforisuo me ka enoma bi anipa ye nipa edurumwe bi Oforisuo me kai ni wo fie no ho a ensem bi a ya nwinu tu nipa bi so Oforisuo
na me kai se mi pie na me mu no me kra ra ho sa na me de na maye enso yesi sei afede ipa kwotena via do ba kwotena fie ne de obete ne kra na san ye mot chen de o ye ka kire wo ofoso adu time ye betana ne ye ka sa asemu ya se bebre de ni nyina che wo ye de ni nyina che but ye ka mani pa bi ate ase se wa prane sa numre wei enkosi time ye de futu se be kwa wieye aprane bibia to nwa so sa nipa na to so nyankopon so ani ku no ho sa krofo na ne ye yo mo so nyame ku ani ku wo mo oh yeah na nim na wonim nipa wa pran se wo ka asem bia to no so na ne ho akire no na ekomade wo na ne yere ne ma no ewum se mu odin beginning the first one can't man ntime mu odin because satam na ka asem ato so wadwuma bo ya pam se be de wo ye bia wo kwa asase a wo do yakoka wa asem akire wo asase wura wo se fama asase to mo sam ranche se no ma ye basa the first one can't man krono ne adwaman ya nipa bebre bo no most of them no nipa ntimi ba o tintim ofo ya na edru mebi a nkunim de wo wanim okay eto obi a wo tesa na wo dwe se wo nwina sema to nwia so oye oba so oye bem oye okunu oye oyire se wa jaminti se mi kura jaminti me so obi bon ho ponti me so ma ko ye satam ya no mu review be ma no ne wo ma o oba no ne wo ma yanim gwase ka konkonta edrume bi ka nkruma edrume bi ye nwia bi ade a ye very careful na Ghana akowie se enye hwe no eno ne amani pa bi take this opportunity okay. no e de yes antime da mesre ye futu sami ena wo dwi bibia fa nwia ho adwebone ana wa ya manatwam a se bone fache na so obi so ayo bibia cha fache ne nyankopon na reto e dai e wono okay abirwati ha se me ne won ko ba bia na me nkosan wo kwan mu ba bia na wo ka atome so a areto eye nyame dia na biem so no obi na ka na asem ye nyankopon ni kosua so de won sakan ne a wo de aka nyankopon ni na nani ku ye ho eno ntina areto hoe no eye nyankopon de ntime anwumre me de ache na magya so de amanyame sa me ne mo mie no nko ba bia na mo de to me so a erade ne yentem ginafo oni yentem asem mfa mayen efisa me nko ba bia na mkosan ye mo de be ye pesa to me so of also bema my fan to so sometimes e ma nenye ho eno eni mi slogan ya na me de nam se udi ni pa bi achi a of so bema wan hwa be no maduro wo be ka wano aduro na wonom so tiase na wo bonsiri hehe na wo didi de wonsa eboro wa furuso ofo so be ma mi safa ho edai papa bi ye me papa de bi ama eja kwan bi oba bi o biara de nkoso amfa ne kransie me yese ono nti se minya akwanya ya me kwa akoye lawyer ni na nka na ko gina court so ye ka se kura papa na kora mo mienu kro mo twoma nso mo nyina ewu ofo so be ma eja bi okodua ma oro ba ma ne ebaye na pinidui omo bubo rankofo nsa asesui na adan ye ho ye hie nti no wa ba ne de mu wa bra yankase de tuase asase ya aja bi odi ayibode asesui ya asase nipa ne pese wo bo pia ye de no nti no na wa kwa akotutu mo lo ba ne nyina asa twetwetwetwam asa aka ho ne nse kwan bi okoye atenti no wasa so abese nan abom na mfifireti na ko di kwan so na wasade bode na so na wasade be fia be kira ahemfie obaye nso ahemfie nso kura ofo so be ma yeso de enye hwe jama nenka enti e de ye obi be ba be hye wo muse bia eni pasmes meto ne so re ofo so ba ma ade ba ko amasua ne wa abrabom ne se bible kan wase hu ntokwa ko me nko bi ma eni pa bia se wotena se na se wo de Exodus 14:14 etimi tu anamon na se emfa ho ne de obi abeka bia no areto ewo nyankopon ho nti no mi jame ntokwa ene ma areto nsem nyina de ama nyankopon wono anye ntem ginafo ma me ne nipa no a ofo so be man ka ablabo be kotote de ama yen igo se obi ye wade na se ye wo yamo na afa obe hu se woda na edekoda na bia ba be so ye wo so wo nipa ne krampo na wakoma ebo se wiwi ese ko pia na hwewo ayesa fade ebo ni tirim ayesa ye di se wan hwe ya obedi se nipa kro na chia kwa kotofnem nipa ye ya de pi nipa bi a play with our intelligence
obi wa wate mu sa de ya wo kan watch nipa no red handed o se da bi nya sa de tie omna samu akra nim se bi ato ne da ne na akotwe mpra na ne yira che ne da se me ka bibia ni mema no oswe na me adwuna me dwen krampo yesi abini wo de adwe da me so kra no kra ne e ma asem no ye adwuna nkra no kwan ye befa so ahwe wo mu a wo de ba bia wa adwen de danso wo boa watch the red handed nso no enya ade obegya to make kra na bia na recording bia se bia say o wa dance bi fa sa asem no nso no na nipa no so se twantro ofo so be ma ye ka kire obi ase fa wani ehwe enipa na pepi na kasa wo de wadwin mom ebekọ wonsem no so a enya ade abekọ anim da biara dente no yesi dua ben no na etwie da bia meka yese de onu ni didie no so no wono na bewe onam konso na boy hina wo ye dan ya obi be ya ade ama na hyew wo ye dan ya yonko bramu bi wo kunu anasa wo yere obefom kwan ba ko anasa mie no so na so ye ka kira wo se jaimu ne ma ne nko se wo ma ade ni firi wo mu na kwa anasa wo gem no afa ya obi ada anhye wo mu a ofo so be ma anytime bia no wani gye no ewie wo peye ama won so anamo toto bibia koye branya kopo beto mo so re no sentredwuman ye wo binum ho a ye frase no fo so be ma wotan ye ni wodi ye ni seprewa adan ya won penafo ye managers adan ya wa your friend say HR eye ni bibi anase ni nuan kasa e na one ne ye dai e ko nakra nenti no obo se no ma take advantage na ye tu ye ni tade ese so won ka wono mo hwe wonya boni bia fenti a wono so no da ne da wo pe se nkeka won ko no na ka wonni won che wa adwuma mu ho eso nya won se na wonni bi ne ko bi adwuma no eso ni ye ta wani se no so krabo ya na ye de ba ade so no wo firi mu so ayemfo akatua so nka wo mo de ho wo mu so a wadwuma na wo ya no so a wo ka so mo meye no so nka wo so a e na mabere na kokwa san so bem na ne nyankopɔ atuatua nipa bi kanti na me dem say jai wan kasa wo kon no areto no fa ma nyankopɔ ofo so be ma me dem te wa da bia ya no mani gye me ho wo be kasa bia banya sika me ni hwe na mo mani gye me wo awurade mu no eno na ya na ye ma re kikira da bia me de na obehu bia na ma sigusu na me sere esansa bibia bi jame ntoko ma nyankopɔ na nyankopɔ so atuatua nipa bi ka e de ama ye wo ablabom entofo so be metu obi afo se obi ye wade na se bia e how bi ni so ya obi ye wade be ye oya enipa nye etu ye de obeya ade ama na ho na mbom oya ade ama na ha wa mesrew jareto ne fama nyankopon no ono ankasa enkonkon fama na hwe de owie ye no ebesi akọ ne bompa ye mom so mom ye sa no ewrade ma won ma hoden no mo nkwatenten se be ya won so no woda achi ani akire bi no eba no won be hu ani mo nyam hyekese nyankopon e de ahye wo ofo so be mama me fama no nsi ase no me da ase okay jaimanunka na o jamanka na umfa hwe enche sena obi abdi asem kase ato so wama wadwuma bo wama wo yire jao onipa bi so afiri wonsa ena nwumire mi busa wo se ede be poten ena obi ede ato so nam so ama ukopia fiase empo wadi yaw ewa abrabom na metwa ne tia emire bi manager bi frame won office na wo frame me no na asem wo kan nyina ne se na Oforisuo wo na ma introduce new program a wo pesa wo gu program no na me se kwasi ntesa eno se ne sa na o ma edai o ma ba beka ni nshranka don be ma se manager no de mi wura awradu adwuma mu no na mi junior no eno ntino o kyerɛkyerɛ me nipa no nyina wonim se de misiban esitienti men kan kyerɛ obia na se o sika asɛm no na abrɛho adentia efise duru ba bi na me bobam amanfo bi ehunse me bobam enu ntino se de na osusu kane no wo hu ze nyankopɔ ahye da sane ni nhira de amamia me bobam enti saa na tie de a obetietia me no de tan ehye atum enti mi kyerɛkyerɛ se de tie no na asɛm o kan nsan se nipa sumasi no obententi ya hwe won yie eni kyiribi ena mrantie hene na ayebo aferikata chobema mandate nyame fa ne krensie ye Osei yaw emre na so yenko ende se ye di firi ho a ye baaye sente sa de anakoda senia ye na adwene se de omanfo bi si pema asem no se de omanfo bi pese me boba mu no
omo maame so me mada omo asie hini enso krupo twedi ampon dawromenti no ankwa basa no ene ohumia no wasi won trase saa na nyankopon ye na ade eno tie no ameka che odede bi se yemfa nto so na mmoma na nye ho na dabi nokura bededi nokura bedi nkunim eno na meka che ona anwumire enti de be na obi dia ye wo ye oyapa ene yempa mu ne pa mu ka wo se krupo twedi ampon basa yi adom na adom so no wo ko edegew sena nkunim di aba sena nokura di abam eno ntino omanfo bi hu no wo mosi won trase nokura ba ye no hwan ne si ni trase eno ne yebekon homa no so ne akwa akodi hu enkomo 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 hello Bosu Bema. Ma Joshua Bruka Tachi baby afrefre di. Enkan sunsun. The very imam cathedral na be party. Okay. Bosu na mi shama pa na de bia projet ni mo futu mo amode bre. Ni mi nso di bia beto no so bosu na me de. Se de wo kano. Mo na samwa kan se ye jama na kade. Then so say you play mu kan if you hono. Mobi kan se mi kire mi abetu mi na ya na ye mi ya, retire na ye mi ya. Say obi a me ne was na even. Ni ma se ba sha pe juma waye. Na oyin juma na mfa se me ma bi a wo ye nti no na me se o da bi se de ko no de ano de ndo. Na obi wa no ka kire me se wo ye be ma. Oh. Esan se me ho akiri ni nti. So ye bema so me kai ta na na me ya pa to bi a me ma pe juma ma waye na yo ba na be me ho kire mi oba na bi no no na wo ye bema tu me san se tam no community mi ni bi nti no ya se ma wo ka kire me kai na me ya but de wo kan ye nyina ye jama naka ni sha we to nyankopon dia nti ye ready nyame na kasa edi abrabo bisi na nyame nso adom eni man te se de na tie ni bi eni ma bi so na ni se ni man so be ta akwa wi bo so nyame hira mo pa na be so enyo ma beten kama pa hello yo bebe ye akra majo so buru bemena ya frame ko jaji ma ka safiri aguna ya muase ngenti o do na frame bosheba na wi amuase madam fu ya sabia kusabia nyado ni tikete no madam fu no ya frame say we yire fini din kakra o ye juma o fan and the whole wi amuase usi kromu anu ohun se umfiri kuruni no tatao wa munani ofu tabaha wa hunu maguno video on shede ni hasa ya friend say me ile fini dino akwana ni trikitwana na video yen shede hunu sa yen nimbe bi ede na koto okay yentie we no ya bo abaso ni adwuma pa mu dibu asantuma ne Ghana man ja ye adwuma ba ni entie mu dia na je se entie obi a na tam no de mu obi ya manan ka de obi tuma ja mana ka na yifiri utiri mu die oni asem ya na di ofo o kai ade pa obi dia ye wo na uye firi utiri mu ne de ya na no dia no bidia ye wo twato so amana ye oyapa so wa woni misade ya wo kan wo unta antronto nipa no so wo hu asem no bet obi ko kan no akoka tia no no di akwa di ni mo nyam what I say nti sade ono di e be sere de omuno kan no yenya sade ono na muaye na abravo aye bo nyame ntimi nyina so no mfa so enhiraye me fa sa kwanya so chia mi sister bi a won fa program ni abrokra okay the friend abna say what is smart o bo sole am powerful no
ampa for say wa black to won fa uni agro kra wo mo oni wo mo no die minister no for muni agro muni nyame nya aduma amen hello awo foso ye ye amenkuwa medie me tun grana bring praise Mr. Enoch aka Nana One Collections ba ko pre ozo ye me media na de mintimi fanche unti fanche david oh na wo mle bi obi bossa show so de ya chew yo mata man mata ba ko kwato no so na utoma no chire mu se wo na afae na bi se na ne chira minti ne chira bossa ana ja so wa kumam de wa pia ne ka na men ko ana tiase na ozo ye ensamne de na ko nya ne ni bitma bi yanse adie sam ni aka se ye dia che so boa hwesama po adwuma nyumire They 78. Sister be a mobile money will prove with new site. Mama and 5 cities on your airtime money. Of also them and they do see na me fresh Sompa, you have no call credit. Oh. Me fresh Sompa me say you have no call credit. I dear channel no call the credit no why of also. Send me case na ni go fu. What's why credit no? I don't know one yet. Asmia nyese asa eyes kati tuwa di na mum se le oti kasa wa ya de no asa me na mi kremi se o san yi bi mun ka me ho enti ya de bi a ase me kra pa ana ne to su mi no na no me de forma no wa so fancy so what is this that one so socket no are you chene that 3% enti no so me ya pa wan so ya de chen phone and charge this is year meeting. Okay. Hello. Yay. Yay. Ahudi. Lele. Ejatiato. Ah, odi kwanim mama serewa. Mola mon pepe kana for program do anyum fa no kwa ko wanim wonni mani bo ya men ka di ofa yawo na nipa bibini ya wade a ofa ya chembruni ni di obetim di ake ba bibini me ya me kai se o di ofa ya fancy so ho na ya fan chechi ho o da sipi okay hello baby afrefre odi ni de anudo so Western North for okay penny payenti o nda ma sima ju pa moye ne chira mo bere dai sema mo de ba yene de anything dia mi za bon so ba aborto anda ma sa ne de aborto papa na me chira mo the seminal way can say they need to be here more than 15 years in a year. You need them back. Dear, what the year wo? Me boss wa enye. O boss wa enye. The boss enye. It's independent of fear to put their party staff. Odo ko yen afiase. Yes, 5 years. So me buy ni na de ni pa gusi ya me ko enye ni. Pani dia be poten o de year wo a ekopia afiase a amana yo kra ya. Me say boss wa enye. O baba mi ndimi na. Untimi na. Me ama nyame. Me hu se nyame so eye bi. Ka asem we no ka wo de tomfuna mamu a. Ko manfo bi bebompa ya amam. Efisa asofo enne mpanifo bi a ye no mu ye adwuma no. Eno ntina me de ka kire o se utumi epam na wo ka e wo se nyankopon edi firi wo. Eno ntina na nwire me ma sa akonya no. De be potin o ye wo. Me say boss kra mi ndimi na. Oh. Pero no me voy a hacer, ni hay algo. Ni hay Pastor, me vaya, ya muti yen, sika shukrano, shukrano, anye siti ni yake. Ya padi asai,
the same Bobo no partner 100 million. I can't keep you from trading. I'm a side also. We are yard for pa, we are for the side also, a year store, or no one can and didn't one, but my side also. I tried as Sisia, my Yoko, Nyame beye enti for the open modern fast. Enti sa nipa na sa nipa na oye osa no owe no what ante say what say nyame e hira wo nyame hira no so papa no ono so abra ba ko sisai o de ne se men kan bebre yen kan bebre no gusi gina so se nyampo pa ya ba ko pampa de on se pasi sane kan se mi yen kan to so e mani ye ho e yedden ya ni to ka wa se yen bu e mani ye ho na fo bibia ma nyam e mo TV station ni de no wa no so we se go promo isi na mi fi afo mi ba na me so na me e ti de mo any time de mo ye bia me hwe okay yes okay nyame gusu shira de yemfa no saa efrise yemfa nto so e ma no nye 5 years wa so akwa afiase aba to wa be keken bi emu a sisi afri na koku a odua no e ka so e asem o e asem pa hello Oforisuo baby afrefre udin but FM do good aluminium kasasi German South Global no okay yenti Mpe Nipa Oforisuo me fanto so manager ho Oforisuo me kama mani e kire wa anye izo Oforisuo ya mani no wahunu katachie Oforisuo me kai kumase na ba bi pantini ba bi be ha dan wo mi sister fie sokoban peyo na sister ye na ye together ya busia di wa ya busia also di ya busia ya koba bibia nju bi ha adwompone na okofa o mpra beda fie ho no Oforisuo ade chen na se Oforisuo o ma do twa window no aba beyi be ma na obeda won che ne phone every danim ama ewem ho akonfo ba omu twa bi mu de nipa be say 4 aka mi sister fie ho no mo ade chen ya bi ne ka kire me a na me so kere me ko aduma ba Oforisuo wo beje se me ko aduma ba bi ne ga che no mu me so ma kan che mi sister ana ono so an kan che mi sister no bi na ko aduru so akohwe mu no yesi din na eba ne se Osei ama ewie yesi me ofa asefo kwa so ka ho bi Oforisuo makosem na nze ka ga no dimi ko police station ka Oforisuo nka sa asem we dimi be kwa afiase ama ya jeli me na nyame na me kan se nyame ni mo nyanso wan sama ko police station na o de call yi na me so me fa akire Oforisuo be ko ya me master ya na me show you ka malam ka jem say me ya kan say me plan work no maye o be je say Oforisuo me sister ni tu ga ni fifio o ko ya no ya so 5 block e do turn yem ma mo ni dia ma nya ne hwe me fanto so me ma na nya ho Oforisuo enka to so adi bebre akwa afiase amene ebi ma bla ba ye basa omo mu de fiase yo mu na ye boni o eyin twato so ni ka san twato so we nke betimi di ma kwa fiase Oforisuo because agene boni bi eni mi nyam na me fa fo no so ezo nko de me kwa fiase nti en kwanto so me ma na nya ho me da wa sepa okay ya de ofre no nyina ebesia eno nti yanka nkire wo dede bi se enso hwe no de beba enkato so no so beba na mom eduru babi a yenyina na mo gidie kase se emfa ho eni asotwe bi ede bema one day nokura ne bedadi na nokura ne dadi a ubehim frank afita amanyankopon eni monyam so adadi eno nti no ena ye sha amanfo bi nkunan na yaka kire wo mo se wo mo akwan bi so no yatwa asema to wo mo so ama o madwuma bowo ama o ma wade aguo ama empodie ya wom kranse bin makopia fiase a emfia ye de ama wo mu no omunya ntwa mu fa kora no ene yen kan kiro mo se
nyankopon nim senti a wode won akosie nyankopon nim senti adwuma no me agifiri won sa wade ne eguye eno ntia mfanto so nemmom emane nye ho dabidabi no nukure ebedi ahim ye yo tetetu bafo ye babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom wo ye Sompa Asem Mpe Nipa dia asantema ne Ghana manji atum ye wo bi ka kira asantema wo bi kire wiase man ene anwumre na da bia metaka kira wo se okoto sa aboa kramasi pata so anyo na fu yewu da biu enipa na man so esi ho aboa tatia be kaso no na mabaso enu ntina adwumakuo bia da wuruma ena nwumre ye nya bi edebesem yanko computer so adwadi emra sisia Oh, Aboagye, ade. Tinema no mututu no, oba mi ntini kura. So wa wutu. Ayo senior. Me dey ade adanka ba ko that time me ti de bia me na ma no mu no chef. Dank.
ne enyasem ketwa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540-311-311. Next 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashem jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. It a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nomno nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wofa afro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Okay, yeah, kwakoyanim de oba na nya atrase. Medical catch or say sisema po menteme ho ase. Ene na dodo no ade beda Sompa Asem Mpe Nipa nya medum so yetumi enya solution to their problems na de ma wo mo eno enema manage Nyankopon ho pa no ongu ne mani mu ase da bia da ma memo akwa aba eja oba tampa bibia boko de ba cha nya boko sa mpa wabre papa free enu awo baaye ananu achi enwa echi wabre ye fra wo say ba cha me the princess die Adobia free hina baye. Bacho me free nkranza Dr. Ba. Yemi abai enwa mutenenka omo a omohwe Sompa TV Asem Mpe Nipa no. Na asem no yebohwiri. Na ensem ani wom no ye ka se ye kono abasa halso a emmoa kra anu tinese nya daje kakra de mano. Mame wakosam ne sen ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se ye utetetu bafo ye ni betumi aboa wo. Pacha ma asem nyina na se me ne me papa neti. O papa ye frɛ no sei. Papa ye frɛ ne Nana Suma. Ote Dr. Ba. Noke. Na pacha nya me nko na me ye ne ba. Na nso me te ne nche no me ana me hwɛ na anopa ne awia ne anwumre nyina. Ade wonya adwuma. E pacha o ye adwuma na otwa abe na otwa no so kra bi wo ame na me sponsor na aduane ne nam ne ntosi ne mage kopim se bi kra na abede bewu. Aya wa usika mpacho na otwa be ni wi awotua woka mpacho da bi osuma me ma me kodan kakra nya dia lole fa na bibia kra wode mame ebia nipa no ankra sika wode am esime nkwajemran sa na otworo no woni book no mo pepepe se me fa pomo me ye den yo sa de on cheke no nka ho yentie na minua no nyina so obia ni wono ma me hwe papa no wato moko ana nchine kra abra me da se bi kra mina me wo hwe papa ni ntie bi kura me nginya aduane ma papa ni nida
na me do papa na asase eno a na ye nyina edidi so me ne papa yi nyina didi so eduru mre bi me ni fie ho no mo me ono a me de to nanim se mbesa me ye ba kakra se de beduru bi do me ye ba mintimi nya kuadwuma no saa anko awie ye school anfa me anko bi me kotena obi nchen maye ba na duru ba bi ena da mitimu so ebuye hemia na me ye wan mwa me wan sidi efie no ye ono ane dia mpacha ono ane fie na osi 2 rooms na ba ko buye nti me kofa nnua na me de bo half na me dagu saa kopem se menya sika me kora se odi atu obi anim se me meyi me ne man free dan mo oje ana baabi a me ye ba no so me mepagya ba no mfiri wo no onje na asase a me didi so mafudie wo so me banche wo baabi aburo wo baabi ama de trata kotutu banche he de abone de moye nyina atu agu afie so maburu a anyi awie buru a omutwa ebe buru 25 bas na me de me na mafa ne 25 eno so wa ma obi akoboko fie ase ni nyina me de na kokomatinfo wa manamba me de na konkran hima fie wa manipa na ma esa nkwasi abuo na ekoso ntina me de ma asem beda mo nwumre sem mmoa me na chese metie ni yi a me ma me so nim o papa no wa na hwehwe no bacho ai na duane die nyina ye woka bacho ai enna dan ya wo dem wo se wo oje bacho ai baabi a so peso ye ba o yo ba koda na wanhwe ya untimi nyekua esa duru baabi a wo betwam eno so se be pagya o container free ho ana ye kio so ana container bacho ye blog na me ye blog no eni o si yi free ho sa ne ye ne dia bacho na nna wo kan wo kasem se utu kwai ni mpire nu so usika nyina akure bedi no wantumi anya nkonta amfa ma bacho da bi o so de ahwe me ba wanfo anko school bacho da bi sesi amekan o maame wai maame o papa wo wari biem bacho ai wa wari one ne yire no na tie wa bacho ye 7 na ne ye maame ye 5 na ni nyina achi no so osan no oba na te ono de onye ne ho ade sese kura akofa obi kura ye machiri mma ba ye miensan kura osan ne te hey what did you say bacho 2006 86 38 na chese wa chiri ma miensa de na chese wa ko papa ko wa no ba 25 o won dukura o papa so adi mfie be say bacho be 70 something oh empani fo hwem wo doctor ba ho na asem we de ne kanono ekwa bi so papa wo so papa friend say na suma wone ne baye ani ne ye princess yi ebrebe na hu so papa no bacho me ma me wuye na me kakọ ne nchen na nyone na netie bacho da bi me kotena obi nchen okwa abayen wana do kotena obi nchen o maame bacho maame o de me kotena onu ani nua nchen so anfa me anko school odofo eduru baabi a se akokọ bad time oni hu a ya na akroma edi ne masu akowe akoda princess se kane maame tiase a menyi seke betumi abasa na de be na si wo sagire jamase ama atwene krampo ana se akoda wa bri ni mujani na ka buru kura ko betumi anya buru 25 bus na buru ba akokọ 1005 which is 15 million. That just was say bro ni banch ni nyina bacho asase ni ono ankasa dia bacho abusua dia kra no ase ono na busua dia bacho eno wagye afiri won sem ase wonwoma dia ma hai bacho ya asemo na je se na se ni nyina kosi ho a se papa na mfa asase na ma hai akonya kronya kwankose no sa because why the man hagini sika wie enti no de opeso ya asase ni bia no beye no ewia sensem troso okay ye wo papa na no asem kakra wa ha na me mawre ho sem ne se akoda tu kwai emprinu ni sika nyina bedi papa ho edan ya wotim e wo papa ifie ho wo se akoda tu mfiri ho
wa bra na dan no fa bu odi nua bobɔ fa no wada fa no akoda ya hunu nyansa se beduru ba bi kuya no ontimi enye enu ti ope kiosu bi anase wo hyehyɛ da bi na daachi bi no watonsa ewum na wayɛ aduane kakra utwa bia na wadidi na wanya ne sika papa yi so wogisa nwoma we nyina akoda yi so ho enti wankasa wo ba no no wabusa no sɛ ɔna wo wankasa bacha wakasa menka ne ma ho papa ro ne kae bacha dia no ogina so kansa bacha odi me ninua bia de o bonsu na be kakra wo monsem to omo efre me se me papa sɛ ne dan asɛ nti mi ntwa nkyerɛ omo nti mi kotwa adan ne de kyerɛ omo no omo hu ne ye no omo sɛ omo ama ɔno ama ne me na omo frɛ me to omo hu ne ye no omo ye omo adwene sɛ dan oda mu nye nti omo besi bi ama no nti dan no omo si no omo ka sɛ omo si 2 rooms so ama no na emo omo de ba ko bɛka ho de ama me nti mi kyerɛ omo sɛ de makora no na nsɛ ye ne ba sɛ mi ma omo nye nka ho na mi mandama me ba bi bɛdɛ nti ni nyina oye no aso obu omo fa so omo brand bi a 20 million so nkoto ade 14 million bebe bisa 6 million aka oye na kontare basa nti wose mi na mewo na se kire omo na ya mpase wo so na ya okeka sa mba cho da bi onu na omo ne ya na kontan sika na mesimi ho first na ebesimi onu ne phone so na omo makoyi na ye dia toto ne ma no ti ekoduru ba bi na aso pese Osei me no omo ntam ti mi metwe me ho fris kasem no mu ti no onu na omo na ya kontan okay papa no yenhwe na yempusu ahoma no na yenkomra no ye ne togbe ahabai keke azigbilgbo sonkalu kagoka ye ne nkotwetwe nkomo simaduso emrasisia panipa memo akwaba Oforisuo be ma ye Joshua bibi aboko de bibi aboko Oforisuo togbe aso ye tesei so ye no adanse ene bambo no a bona ena edi ahim na adaje no ni nsu na eto no onse obi twa kwatenten ebasa na se wanyina so anye ne no mama na eno ntina togbe this week nyina no amanfo ntene na nso ntifu ni wa pedwafo ho ye beka na bia no menye me na meye o de obo modern na odu na abu se yes eno ma ekoso togbe haba keke mama fanchi akese mana na osakon adu penny akokofe hene okay na anu na meka cho se me de opportunity we man the fear there be na obodwate de ewo akokofe ni ye wie ne kwasi ada tinyasem keto akwa nyina beko tinana nkwaso medase Oforisuo be ma ohun enwa ba ya Asem okan obehwe na no ma bi ho no mu anye kwa so hwe be bi ofiri ba ne na bra bo boye keni kwaza nkoye mobo na nipa ni kwase otena ho kwa enwa ba ya Asem obekan ye ya ansa na ye ba Asem esui enu na de bia ye tena ha toga aba keke de ne sabo ne bo se entena ho masabe obi mfa wo se kanwa nanka Oforisuo enu ma ye hu nyina na ye kan nyina sabe mpredwasa ye sister ni ade ya mfa bia nye sere Oforisuo wo bewu esunsu masam tina togo se ono de be fa na danfo keke ena amene wo kasai na menim se ema wo sa problem ne sa ya omutimi tu anamon tina meka se ema wo kokudro so ko togo aso ya metima kase nanka mema ni biti ma batenne ema bia hu se oma wade esai omo no ma bia eye basa omudwadi omudi a enko ye nyina no se enye kwa enti oma tutu meka ekotogo aba keke aso ye eduma bi wo hono a ampa ba bia wo kono yenkasa ba bia wo koye ne sebe ya na nipa bi atihensem atu nipa bi trim haide wo ko a na ekoye ma wa esese wo koda ase o haide wo ko na ekoye ma wa wamfa bo ade bi anko a wo beku dabi togwe anya bosom togwe de ahama ene sayade emo no ankasa de o wani a wo de bo sebe sunsum a haw odi si kwan emaw tina de bia ye kache o se eno ma ye tetetete ne ade samre obi te dem asema ye kan enwa ba ya sema ye kan o su because o suro anaso fele so ba betra kan ase enso ere na
awade asema de bi ebetra aka se me se awale bi wo hono mu a Oforisuo be ma awale bi wo a ekwan ye fa so gu ye na ekwan start ye no na efe ba ekwan start gu ye no tan ni nyina nya kwa esunsun ti na obekọ fie bi mu no emema wo fefo ne ma wo fefo obie nu Asem Mpe aduasa wo de se we de nye ni bebrebe kura na eketo bi kura na ye nye obi bi da de wata nsusu a yesi obi si wo no nsusu abafi obe ware na konso okoya enunsu ani gina wasan abafi anya kwa abibifo ni anase Ghana na ye wo no mese wo kosoro na ye onwa bi ya enti entra wo kwa udwedi a wudie a ekosoro no mese kobo ho ban o Togo Aboagye ke ho wakwantu a wutuo ple mu tra wo kọ akwani aba enso wo check o prophet ni ade unya hwe enkoye na so timu sanka wo bre abrabo na abonso enkoye enwa ba ya sama okan watu kwan akọ Arab Croatia kura wo kọ so Asem Mpe aduasa bim yekoku bi ebi kowuo wati manya sika da bre ne papa yi se wo ti asem na wo be fan se eyetra won na hwe papa yi yemusa se ye de na papa ya tan ya gesi pa akola yi anya kwasa the be e wo kwan bi so abrabo na Oforisuo ye bo no me se nya yi sa wonti nipa bi woni ne nam no okwa na wo koso ba wonti ase da eno na na e ka se wakwaji sika do da bi won ne nim ba bia okọ ko bon ho ban enso na wonu nwa bi te wona se wo ka wo se me nyini hwe unyini ena okwa so akwa edan enu ti na Bible se memie nya mpaebo de bia yen koso mo mpaye wo kire ekwan ye fa so ye mo mpaye because bunsam no wonye eti obi a woton ayento obi a ukuta usika obi a wutu kwan awade aye basa ba bia gold bi hye ya wonti min ye ohia dokoro wo nyesa Togwesi bra fa ho be dom ya the number ni tudwa me se bomodin fa kwakomedi make catch on man for semfo ni hwe ba bia dabi e Togo Aboagye me se sa me nsuo to yi ena awie ofre me enu nsuo to gidigidi nipa nemo wani mre because Oforisuo obi wa ni fie enkoyie wodi ho agro wodi hia bawu wodi ho agro obe meki nanso ye be sa twwa hwefom eya baifo anche wiase nkase bibi ni wiase da obi oti wiase bia menche wiase nkase bibi ni wiase da ukase wrong unim wiase kwakuna me ada mamia odina Asem Mpe de chen Togo he oso odi yase de bre ni bana nya pepe me se ye nwa ba mabi ba me de kwa de se swa ye nwa ba mabi me se o kana mania ofiri kwatenten na obi ti krom ha ye kan wa ne ho gagai wa ye ne ho sese bo ti krom wo ti kumase enso de ye kan wo wu Oforisuo wu ni ade e ba fire dwendwen obi wa ni sika bank besia wakoje woni ni nwa bi na koje ni nwa de ye adwuma koso ono nko ade de bi e daneka ajise Togo tuana moko Togo Aboagye Oforisuo de number ntudwa me se fa obi bobu sa Togo wo henfa me se owo bomfa afijase kwan so ufira kyan okrom na okwa asotwe bomfa eno na te wono se uboni abere kura me se ubetima fafo mako Oforisuo yemfa number ntudwa ne enko na wo ko Togo Aboagye kewa odofo afijase akwantempo no so afijase akwantempo no so usu besi bomfa hospital junction na emane aye bobo ama wo no si bomfa hospital junction wa fresa ama no Togo me man koda baba be fa wo 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we Togo Aboagye nema azigbilibo sonkalu ne manono Oforisuo de kwa we no Togo number we nyina e WhatsApp baby awo bia se obi bi ne wa kwantu won tenenka Oforisuo obi bi wa akwantu sebe okoyo de tala na wa adwuma ko nya bi ye woni pa bi tete America yete ya se nipa bebre pa America ko bi so ta America ko mo da bonten awa beba nya na da bonten enye kwa kromu wonye enye se ukọ utu kwa ma ukọ kire Oforisuo Togo de no ma bia ba se ukọ Togo aso ye na se 1 minute se o person ne business a ono obeto nchia
enchiato no nipa wo hawo no obeyi na chew be gina de so agina chew we na hawo ne mum kan wano tum na miam ne bedu obekọ no osunsun no ene na kokasa se nipa no de ne ho abedom ntitwon wo firi no ne mo wan twe ho aye o maame kura no obeka chew se o maame na hawo se wahu ne mo maka chew still wo so e dey oberewo emomeku maame wote ase ansa ono aye pepa Oforisuo nye yize nipa ntan ho enyoma ekoso otogo na ya na ye menwa se amanfo bi bu egu o masum za mesi oba bi kwa wade a oho no mesi ni kun achi no kodwo nso egu empaso enye yize ya se no Oforisuo oba bi ho fefefefefe nanso okoba ma nchen a sebempe ne atese bi egu no so Oforisuo enye yize hia wo fie gold nso hyefom yentimi nyi eyetogu aba keke etie kanfo ama ko papa iho o de wo kwa ti se de eka no udu hospital junction bomfa junction o udu o si sa kuro no wo si hospital junction wo si toge maba frɛ no be ma kura be fa ko ne mom susu kasa tume bia ko ba bia kwa no tum wadanfo na ne nam na se bo toma odi wo de dakazi mo ye japade no o se odi nkoma wonka bi wakana no atum bomodin because nipa na wo ko kaka wasema kire no o babo oso aka jo se men ko ba bia enti o ye bibia kan no tum ne bo bra uko ne yeye ma waka wanu tum Oforisuo enne ye kanfu nipa amma obi bia se odasani bia wutie yen wo se bebia wo no won sebo nkum no fatwa picture na ye audio to ase togo ye frame say na no woka wo se nkrofo bi atwa na mo ya no ma san ye audio na frase dabi eno se nkoja ba bi nka se sebe me ye audio no togo o maintain nka na won so de ma ya nya botre because nipa ekọ ho no doso ni ye hwe de nyame tumi beye togweso ndo da nyame ne de nya bosom enye fasika baje sika ontwa moja mamodi ko togwe aba keka so ye Oforisuo fa number no to ja last ne yenko okay answer na be fa number no togwesi se wo akiri a oba obenya bebia da no aba be yo nyoma na ukọ na nsumbi etumi ba opesa o sa ne tu kwan so se ebi on fa wonko ni krom da homi nso a beni ho na wo fie na office baby awo no ebia obu ho a 7 predrasa on timi insure nanti kai si ozo ko ni obi oba driver no e de na ba with the number na e de betu dwan fa na fre togo si togo mpese wo ba me fie na no ma bi wo fie bia no obeye eho adwuma mame togo si ono ba nchi 0244 48 47 47 and 0244 50 now 0244 50 32 we ye togba haba keke so person obo ho ban adidi ato ye wo de agya komo obi ye beto abai sebempe ade na ye wo dia so lasi e na bronsam de ye ne normal to wana mom togwe akala si wo enti me pese me ba na hwem mame ade na me dia manemra ko en na vetin ko ba bia togwe so je obi bia okay yani togwe haba keke azegbelegbo so kalu kaguka yani no na etwetwen komo no odofo yanko togwe haba keke asoye ade bia adane konua sunsun mu da so no togwe haba keke ye krado ye ready se obeboa e wa kwani asanyina so yenwia bai ya wo firi tachiman eba ye no nakosem no abre ho pa se wan kasa o papa mu a ne danya wo dem na sanse a wo doso empokrade awra hokura tu a wo sene se akoda tu kwamprenu ni sika nyina wo no de mane wo bai wantumi anyen konta papa bia na kamani ni dia asasi so ne banche wo so ne na buru o de ma haye no sikani na ko dwiregu abre ho yakon na pa yakon se benya papa no homa no so a na yene no enko twetwe nkombo yenya no yemmo se ne wa ha yemmo ne no na amanfo enti papa ne mu asem ande ye be kan ti zi ade dunu time aye kan ho asem tine ya frɛ no obi wa de hu complain abrɛ mo ala wa de hu complain abrɛ yo ana da bela mbidi Osei da bela mbidi ye be kan ne ye be kan asem ne se de enti na oba wasa asiso adwuma wade ama obi ama nipa kona kwose na japade na so obeja asase ni mpokura na se o ma no friend say o ma no o ma adua no ba ne ba ansa na nka bia obi bi aka ne be kana ze no ba no wo so a enyinyini na o ma nipa kona kodi to agui ze mere mu no ye nye ne sa
na woni ndi asia na wo kan bua asem Osei enu nchina ma afra wona ka yeso o ma menchire mu no Raki yes sir obani we ka chiro asem no kwa won kwansa hinani de fra no to wonko de fra no kwansa hinani o to wonko edi nchina e won kwanta hinani ma o so wonko asem no le ko kwansa hinani eba ne sen na me ko nkwanta hinani ma o se wonko na me bo be ko ntiro se yati owo de ese ko tie nkwa de na wo de asem kra wo ko ni kra kire me awon no nkro no se ntina ma no nkro o ka kire me na mabo ma kire wo no nti wuzo wo nkire mu bia na o de amaye na afi ye koye nim na se wa asem o ka ye nkro no nti ka ba sen ka me bo nkro no sei o ba sen ka me mo nkro no sei sabi o ye ya ni ye no okay kiro na ka kire me opanyini enu ntina me sei enu ntina sa amane o de bebo ye no enu ntina me so mabusa se eho asem no te sei na o ma me nkire mu a me de na me de mahunu sei asem no sei ne sei ye koye asem no se wo se eye wo wasase ene wo yeso adwuma asase no yeso adwuma no wo de asase na kwakom obi ama sa nipa kro na betutu no ba nyina to agu enti emu nkire mu ne sei opanyini nta mata ati ama no ne ba ne sei ono de ko wi adoye oba tim ko wi asase no ado na o wi anora ti ade ne yu ya kita ko ya da bodo mu ga di ka wi ya ko da won tra ko ya di ka nje nti ebla o do no wa nhunu o se o do no wa nhunu eti so wa mu amane na oba no so akohu se wado wasase a na no ye gifi ni nsam e de komo obi wo from an yi sa raji wo di fande na na so ko do ka sai mi di fande no e Asem busa na mi busa wo no wa se mo aka de so di fande do ana me se mi ni fande no e Asem busa ana mi busa wo ntinjire mu ha ma mi njire mu asem no wo ho enti ta fania wo ti me afre na ya kara sanu na de onjina wo ka de sai ba ka san no bale chadi e ba do enti bi kama ni yi asem na se de mi busa wo ne se sei kan se sei ndam se ma so ane ntina ma so ni adaje ni ka san ni obi ko di nkomo na akula ga fere ne do dia ma obanyini okay oni adaje a ye fa si he ya cause wasu oni adaje asem kasi o ababa wo ya na osu krom ne de sei Dr. Ba oba pade ne si wono papa ntem a se bufu bi na adwa no a ne onyo ne nyoma wo ho peso oje de be nko ne si bacha estatifiri dana meka se mi twa kire mi sister ayemo mo si mane da kru mi fira fo mba na oye ko na ne buafu dam le mi minim de asi ti mi chia no wanye so dana de me ma na aduane odi ade chia no pa mi de ko o ma mbe fai enumre sa nti wona mi sister ayen frɛ me se me bla ba ko ne di kan frɛ me o de Martin ona frɛ me se mintwa tambia so dan he nhyase nyina me na mitwa de send wo mo nti o frɛ me se mintwa dan he fan send no ni mitwa de send no nti sa aka sa ni nja mo papa enso aka kyerɛ mo se dan he o mo mo so nwi aka nkyɛnse packet ba ko ansa na o mo aboso awie meso tama mitwa no omo aboso awie mimso minim se wa aka bibisa nti mitwa kire omo he na ohwa omo bisa no ho asem se dan o se omo mo so nwie ye meso wa omo afere mi ama matwa dan he akire omo dan so omo awie na se no ho asem tie na eti mefa se na adwe kire se udi no ho konkonsa na enu akire na afuo no o de asas koma han no mbacha na kire se ne bu afu
Miso drink and anomtie abedwa so any 5G mezano. Courteous marketing agents womo and a deba order for upon Tony Abedi to no yenya mizu any 5G mezano ebebo pa. Na oman for chese 5G mezano onoma ahodema pa and a ba unipedu any order for mizu any 5G mezano who pebia na wotumi ababa be pebi na wode akwa kodujuma. 21st Keneke clinic of the moment siateka yade no sa yade biblia da enso wotumi sa kuma say ehwan overseas oni afa radio no na ben ho boase cancer cortez call junction Accra sunwane kranza techiman 21st clinic was in Yemini 0540311311 0540311311 Quadru Papa Pay with Jaswo and no a 3 bus center or no de buy 3 cook capsules or for Yenko Pebi na yemfa into your cook na se kolinaka ba dani ba misti ba apidank okwa obenyebi ato kama 0546107107 0546107107 3 cook capsules cook master Druba Papa Sompa chediana dru bi modofo apon yama akunafo entoma ne fankata o madaja so enkoda so enidi enwu omafuru so emfansere eno ena Sompa chede foundation ye de abremu tra media company ena de sa adwumade we aba mfie mienu ni ye omanfo anwu ye ni mu asekura emo ahwa ene tin tomatoes nyina da obetumi de abankoda mpabo nkoda atade na ye fankoma sa nyankai sika from dia momo number ne 0598 559802 0598559802 odofo yenyi sika ne mfamo asankoda ene manyankai no masem embobo abrohopa edi abeba tarawa media ana Blazer Foster yenyi sika ne mfamo wo mu akonto semina express group yefa koda wo mu se ekosua de se ekoya adwuma broni krom ben na opeso kwa express group otumi emwa odofo yenko kumase Accra tema Islegon takwa de sunya tamale bibiani omo office ewo ho ehun sembusa bia no yenko na yemfa enko to omonim 0249000448 0249000448 akonto sembia express group Liberty Conference na se duro biem orofo yenko bompa ye nimpa ye nompa ye efrise autamfo abonsam no obubom sejata obi no ope na mene no na senyankopon tumi ankasa wo de a bonsam tumi nyina da ebekwa akoda awe na food for thought no ma hene ye dubu ache na aka bom se nyame beye nyame na ne maso ebeye ne ma sabre ya ye ko Liberty Conference ewo Jubilee Park no 26 October orofo ma dwumadie we empa wo ho kra na se de ma no secret duku no efe papa eno no mu se nyankopon se kire ne ye adwuma adansedie so ekoso enya asem keto akra George J nyumtuni sana minister SK Frempong minister Kwame Chidu omune de numto animonyamu eba beje nyankopon tata eni to for Jubilee Park was a come and be blessed, oh glory, hallelujah. A Liberty Conference and I make come for them the amount. Dank Natural Healthcare Complex of Frau, watch not that patch number 2 Dank ye Juma. Ya the Biblia de free team and kusi and Asim. Yan corner Dank in 2 and for my ya patch number 2 City Life High School in Chewa. Oh, and a dank war in Fidie and in Rudia or for and nem sayadi be a fankoda dank and you do your district what in a tepa 0244017556 0244017556 and now 0266593330 0266593330 yenko danka so ye odofo nsuo no toto wa wani tuase nsuo no wanhwe na yese entomu kwade a ekombedo no abusua na wodi no baye ni bi ehye na wudua waburu ana atoko di bi no atenfaso paade a OCP fertilizer na mekan for the amount na nanum akuafo agi atum eno ntini etimi eboda huro di amount se enkof top fertilizer bia won kwanchan ma wo no baye no nkoye kokko da bi OCP fertilizer na mekan for the amount baby agrochemical yeton bibia OCP fertilizer and be 0345909437 0345909437 and 0345909433 yenkoni ko pe OCP fertilizer and be na enyoma enkonka imi pro services e frau se wo bebi adwuma so abi adwuma dada orofo ye ko China o eho na adwumadie no ekoso ne akosua de na tumi abie ye adwumam eno nte eye nanso akontru na ye ko tretene ye adwumam imi
Pro Services na se men kanjira osa say return ticket na cha visa no awde ko China ni nyina airport transfer any hotel obeda aduane a obedi any meeting no ankasa ye kro no ho nyoma nyina no obetumi e de ama ofiri a obetua sika ketewa bi yenye even Pro number no na ye fa eni san komo no ebeboa pa so wo adwuma dada ebemo adwuma no mu atre kama 0244924573 0244924573 and 0503719515 Imi Pro Services or for Yanko Mimi and Chiro Yajumim and Yoma Conkai Pa Apostle Dr. Megashi was here drone one Apostle see a drone one ho and unti a Kosun Sumu near Bahunamani at the Habana account na said ye no see one Haban no where I see a war no na haban action in semua ye cancel group adia and then ye usa Apostle Dr. Megashi wa then ye ne wa from Kwapa or say Kumase old macro old police station ho macro old police station ho and Apostle Dr. Megashi ho 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Megashi and say men kancho sa kwa no so na ye call Lawson beverages na semen kancho say or the Lawson law chemist abedwa so sa no the Lawson heba me abedwa so yetu ya de na say ebo wakuhuku law chemist no ebeboa pa dreamer capsule dreamer bitters yentwetwa be yemu bobi na yentumi antibi ni ebeboa pa Lawson na semen kancho sa na dreamer bitters no pebia gu pabum no aton no ate so mfa so a odofo yenye mawi ifrisa manfo tu agu so enya asem ketwa 0242133577 0242133577 yanko per Lawson ni nupa enene nsane na yemfa eni yedwuma asem fufuru omuna samwa so bema ode tiaba the first kanya sakodai no obaye o shena odia rebo na papai so bi tia onene nkasamaye so futu to bi ka yanso ye kan ni na yakọ efi akure be sako se tisa dia kibika emum kaka be ka che papa se ne bai na utie bibi se ose akodai waye bibi atia ne yemusa no ofosho se ono papa no susu se akure nya ne banso a o ma wiamum ofosho o se akure from day 1 or 2 kwa no papa yi se be wanya father life bi amam ni sika wo de bae obae no busa se wo so de ahwe ai ne ba aman achi di ekwan be ne fa so nti sika yi odi ni nyina ya mpa obo so nananom bre duabo ne sa no ma minimo bi a wo ne papa duama na wu minimo bi a wo ne maami duama na wu ni nyina na ya homte sam sakrai na no oba wo the way a super se hini ni na wo the way se wasu hwe oba nsaten na hye no I want to say what David in ra. Edebe nkwa na aba. Edi nkwa na wo wiase. Eti se nipa tuntum ana nipa bibini wo kana asem no anhwe ya. Obi otenche nte wase. Wa wo bawo sa na ebeka no. So ofisa akwanya ne ba de a o miehu. Na se be de na kobaye. Na de bia mekam se de woto, ne de woto dumre bia wa wo tonso no. Consider no ma bi kakra. Aso koye papa na ato ama wo. Ba koye no ba wo so. Ofosho woni pe bi okoto asase a asase wato de nanso wo se no ba na wo so ma nipa ne mre ye woni pe bi ho asabe pe wo dwene nipa ho wa ma nipa ne mre mesrew tam se asase ne mato de nanso me ba ye bode ne banche wo so de me di banche me di bode minti me nwiri ngu enti mama o mre nyame ya dom na utwa waburu na utu banche a na ja enua biem na mefa masase ofosho sa na de tia wi asanka hoto ba hwe ono nim si wakoto to adwire to agu papa ibeni na papa ohena matese yeso sola court dem no sinti opemramra enso ni asembia so tia se oni asembia ho enso de bi so na oni asembia court tie kwa yi a producer ne kase ya wo ya mra ene wakodi nachi ene wakodi nachi ene wudi akra nachi ene sei ene se producer sem se kakra wo no enti ni wachi nkola ana akola bi wo ene se wo ye konkonsam ma ye kuntan ti se ujafo nyum ye obo yi so ho ene oti krom ho ene se brante wo ka bibia ye bese nananom ye de akra yi che o monsa o na dumre bia kronketom ye na wini committee assembly ma ye mu wo mo sana me hu fa ye mu wo mo
Any krobu a obeko bia odi kro ho kra no ebi abehwe nanan otimi twifa so wo mu omo eti sankente saade anke besre ke obi kapa tutuma papa nanso ye ka akure wo kọ ye sre papa ne se woni akure ntrase yie na baby akodu bia no on fa kulai ne ntrase dia si bia no se bo ntwa akure bet na akure awe ho ku no awe ho ku dia akure ni ma meti ase ka bet ma yesi okay eto foso ye besre ni committee ni nanan mo okro no so meti ka se bi se wo se wo de ne ko hini bi wo wa ama ye besre na nakro die nti akure ya ma no omumi ehu se ye be ko so afre papa no wo de afre ne so ne ye be ka ma ye de be ko so afre no ne mum ye kan iribribi ne se want ye kan irabadaba okay abrotia Ofoso bema ebra ne kontimi twaniti ana maka kire ya papa ne se ye bo asia mamete ha se no mese kwan bi owu anso no wontimi mefa me nye bada biara da eye ne beya eno ode ne beye ba ena seden ya yesi epeye ma no enye saa na ya na yenya wo mo enti yesre no onya bibie mu emanenka na wo de anya wo de ano no se wo firi ne be ma no na beto fom de a ene ye de wo ye ne yesre ne se won san kọ na chi no mra biem sa abofra ya na se akwada nsuso nye ne ba onto na num tuo ema mansa nyina hu no wonka na fidie so ye nya dansefo wom ye behwe na akwada na sesa ne niema e de afiri ho na obi a oye obabo ne benko a wa wonim se den wa boso awie sete se de akwada yi kan eye sa bepepe de a wabada no so awie wo pesika fofora kanokore edrum pempen so bi wa ablabo mu a wonya akwada biem etro ne nada ne sa niema bi anse no eni kwan se be frafra kase mu na wo twa ntro de gisika nti akura akwate osto wono nso anye boapaya na se ni da ho wono nso nim de ekọ na wakotwa dan ya kwa so se wakotwa ntro se me mo dan ne so nwiofo so be ma ewi ase ade bia obeye bia dada wanim oya blante no osi gra eni emisa ne sase o twa kwan mu a se na ya na sitie asase na ye obi dia ena ebi ono so be hwe so ana se obaye no obi te so dada ena nipa na firi o se de ena ntwie ni dua anka ne nsem no san so na konfonso anka ne nsem nipa na wakwa han no so no ye ka kire ne se ade bia obeye bia dada wani mu atwan no akoda papa na kura ne ba no wa asem a enka oduru pekwan pa bi so na ni wo mu nkasa agya we de oba da wo so ntinde ma ne ntwa ne no ba ye owi ama fa asase no ena esika na pa bi kura ma me ma obi na de onso kwaje asase no wa hante no wo tu ne magu wonue so wodi aduaba na ase bia mfudie ni bia wonue na ensuro body a esi obi asase so na ensuro body a ye esi obi asase so ensuro bro ye esi asase foforo so na ensuro bro esi asase foforo so ni nyina ye bro nti so odidi na wonum nso de a ade bi wo ho a ye ya yenwene ho ye na nipa bi wo ho a wonsam a ye wodidi nipa no se bia so ofra beka se bia wonye nipa krampa wodadwene ya woda sumye so fo so be ma medema no si ababa won kana koma nto ne yam se duru ba bia wose e ma ho so a ye be me ho so na bibia so akoye me das okay ewiase abrabo ni mu asetena na ye nam no oba ta bia botaye ne se obehwe ne ba ma ne se fifi na dachi ankwama bi no wabehwe ne papa na ne maame amanesia tutu obata bia botae no ofichi akodai wo papa won kura na nu aduane ma bi dia wo mo akonhoma di akodai kete sa wo mo akonhoma akodai na titini mo wure musoma no kura manisika na yehwe ne ye dia obata bia social security ene ne ba eti so hwe oba na man pomasi bere wa abrabomu a no so aba behwe ubi na akosi ho a na ka wa asase akoda na do wakoton ye tusu no bayagu akoda tu kwa ni sika nyina baba bedi wadi akoda sika nyina ko bae na oye nkonta papa bi kire no kura no a ke bi kura no akwa ye adwuma foforo eno ti sa donhwiri ya ye kasai se papa no ono to asase no won ka hyen kodu se obedi banku on ka hyen kodu se obedi banche aduane efiri se ye boa payo no odi kotu aduane ne guye wa boni hudua so ni mudia tima me ko akoma to ye mu ate na mugidie mapa ekwa esefa tabia ne be fa so ate yemfa course ba ku mienu bi na yemfa house of faith so for na epon mo ba 0551 931 0551 931